Hello missing rekam Shillong ol gedung se muluk SK dolek channel dok ajon Rajkumar Pegu Ukumdok gedung buluk buk anadok okam Burma gelang pula ajoko bulung kangkin subo gelang pula goglekta kampi mol gedung ke saya muluk anu ngomong YouTube channel lo kayak bilang kamu Boleh bawa itu. anu gedung kangkin subo pa sebelum abun kai sabun kaya saya muluk abun kaya benda amin nang gitu Oh, aminnya puso begunta. Kalau saya dulu Oh, pegu sobari. Pegu bari. Pegu bari. Rajkumar ke boko bilang. Anna. Ano Oh, bali jante gedung pai. Pai. Anna. Anna nga. Anna nga ba? Oh, ana debo. Ona anu debo. So limang ana ona ana debo. Ana debo. Rokapun nol bukun pulang kun no podo. Se burmoyo. Burmoy de Rajkumar ke woyo de. Yo ni ko dire bira tengah. Ada amo abun ada. Rokka. Ce. Noka. Mama abun. Nama. Ay, hobi satu. Rokka buro. So, bawa gitu mana? Pindi mo yan, yung dang nato. Apa gukum pulang kula silo. Sampai di bawai mil missing apa apa gukum Milih pulang dunam mana ya? मिली-जुली दूनाम लगा बुलो का तो कंकारा बुकुम तुलांग कुला जे बुलो संप मिलिल दूंकुम आई पे mau podong rok ke buka Sobari tok. Aku nggak boleh. aboy na amin dulu sar pe Saya nanti dia bikin kamu. kan ati owe Kuliah tuh nanti amin apa? akon ta makka Gitu. Pego. rupom pego okkom pori dubon Lu itu. akor pori dubon One dom, duan. class 1 Kelas one. bu class 1 do ajora kan piyal bu class 1 do pori dubon oke Rajkumar Pegu bu Yamda sida. Ukumar asok biko ya abdul lubi apa abdul lubi saya muluk ke kai lahi mau bro kombang YouTube channel saya kombang sudung muluk ke muluk ke bro ana apu nggak sama kumjo bagi bilang masih nang ipu mau purung ke YouTube kan ngomong gue lahi sama apa apu nang muluk ke kan milih juli anak gam juga karena yang bising ngomong apu nggak kan bilang yang poro apa turun bilang nggak nanti nanti bro apu yang milih juli lah yang poro saya itu komen bilang kan apu kumpas bro apa nggak sinang apa sampai sinang kamu cupa nama ini guys Rajkumar Pegu bul korok ke gedak tuh orang ke supa dia mau pemua tak ada editing aja orang gerpanam orang ke tol editing kami nak dekhaiye kalau sang uluk ke supa editing solil dong